Etwa Veronica Siombua na musese ni uthocha ndeni wa kilungu cha tunenda ni muthethani wa munthini na wikwatyo na ndiki ya kana watinda ne savonde vala watindila na endeke ni kilungu cha tunenda ni ekila ikokya kila wakele kwambia saile na miongo na sia wiyo ndeni wa TV ya kwila ivata nayo pyu ya Mutongo TV ngwatanyo ya Mukamba na ni kilungu kino kwatendeni wa Facebook page ya Mutongo TV na YouTube Mutongo TV/FM official na naomba tie kila bandu bonde ta Veronica Siombua Willy na ni uthocha na moko ele tukabikie kunena nya tukabikie kupingwa na kile nike namba yitu ya Mukamba wili nimba ya kwikwatwa anduma kwatika lipuko eza wazetela mbuga ndo mawa wazi ongezio kule ndia za gogo ikenduka umo sio mbinge ona yuto tukato nyachi kone kozi gogo thi faith ndiye gwenende so yaku muno no ndiye jakana kane kitaono ukayone au view sasa na santi mwitu yakwa Bishop nenda tukedia no ni mukedie mba Mutongo TV endo maitu ngaina mwathime muno biu na imwe kanesa santi Reverend yes wene masako ni moyo ni mugedia na sapio kiwe ni cho munde tumwendete kilumyo asante mwene masako rima baada ndo ite bano tibo haidena asagwe da ezigeta da bwana siasa namba kwa kula sia mundu wenu kwa musi na yingi zoma na nene yakana nenda tiya leo au kuja njia zewe salama sako wazia ime na bas elelo teliwe tawana niwa inguma mono asante bai kindu kithiwe kikisio na saigi kitumika nai kula kuyaka anwana usio tunene tunene gerogeta wa mundu mukana uka mundu mukana uka kana mwana wa mundu mukandeni wa family na lelanja mundu mwana wa mundu mukandeni wa family na muno nenda tunene yulu wa mundu muka investment ilo ikandeni wa family sana sana iya ume kwa sene scam sitawasiama siaka nundu withia mundu mukesi amane te 10 niwita sia mume ya sia chama lakini aumewa momenda manaka na mundu ni wisa chama kana ndaisa tisio katinene sinungisi ngone mwitu andi ambia na sia nenzio lakini saa nyingine si utumika naye withia ngone mwitu na sio nenzio nitoitwa adimoni asie lakini imekanilie laje before you kwalimu kana after kwalimu kana after kwalimu withia sina ndaya so ndona ni useru nene yo mundu mukandeni wa family aile kwikuata na muno tinena ngia mpumo no yolo asiama siaka tani scam kana ni chawe mundu Bishop Mala nizi ambia wabe uno mbino woto ndo nabyoka ngongele ba abilo kamba kwanza ba tunene bala in by the way ni topic nzio ya kunene ulwa mundu mukanoka inde to yambe watu meya oka yina uima mwinge munavyo nundu mundu mukane woletwe noka kithemba waweta yuta alama meuthi twasita tosio ya ngone mwaitu ina inzeo lakini musie yumwe lombita na akambia nitawauma ni amwetu yake ai nundu number 1 amba ukabuna wathi ungi na ndati ya mwetu yake ata athingitha cia kitimba kihemba mpaka eve auma athialika athikawe amuyangania mina mina siathi ju ciake na mekanilie Yesu ende betei na akenyinya tuma MC amwe enda we mwetu yakwa etha ko ya no tola na alange yuba ane mwetu yakwa ni chao kilata muona atamonie emunini timo kulumania natika muthambia amboeka na akiu number 2 ambia kila kingi kimwikie wo mwingi munobyo aendi akuie nyinya akuewe mutu mbando imwe na sukali wa kilo 200 na katoma kama mauta
na ati wa shilingi 10,000 lakini bandu bube na aenimanda yame ya inge baka heshimiwa na emaumishe karibu 1,000 na mwetu ni wakua ati kwa atumia asiai ata kuketha ndiku wa maikita inua dada yona kaba makite kindu kingi lakini ndukata totumia musiai ni kana wike maubuku maku kana wethusie yona kaba ake kawiso byo kasie thandu mutwa ukasia twende ni ngone asiai na ende nina kaunduka kwa ka kwenda kukilwa na ithio tabia musiai neza no muya ni yetete chathiko na ningwenda kukilwa ki maisha kwa uwe kilati unenga manona kwa mwetu no kilwa ni sawa kanethwa ni mutwae ake amo me yitu thi na twithio tuthe kana twiko kindu kingi na maitu nenga indio o nini yeto hata mathaa kute kutumia kime utumia yu oka ula weta woka ni asiai matene ni waite pyu katika akalati namo mainoka nundu na mthoni maingwa ona aingi mo maina kila kikio cha ngai ungia nesio mbio namba thimwe sikuinwa ti sita gospel lakini ti gospel nyumba thimwe sikuinwa ndo bathukania ilata ina na mwambi kendo akwayo ndio ni usia enda yapa nini na isu sia zitu sia binda usia enda yano rugenda kwayo waine yao wayo wagu lakini yu isi no kethia andu mendo utubya kabeba no kwizondethia mendo tu yakana ni gospel lakini uwa waguo ndine to gospel yine to kindu kingi wisa uwa babikia bandu ngai yandethie onake mwambi na katitu alata ina monde itoekia ngai yatutethie ona nini o atutie mbendi la wandie Kilimambogo brothers kakai Kilonzo ni waina ona sio salendo fuata nyayo you oka ndwibo munona akane mendo neno amo kabisa imendo neno amo ona makanisani kabeba ni mendo neno amo nondo potla imbingelo ni siake mwena mubeana ndiri wanza siake mwena ndaya utonge imubeana taya isi to yake nitito nona lakini ethobe undu batoneka ngai atutethie muno ni kana akamaelewe ni mabata muno na akamaelewe ni mo ataina ni mo ai nini sini mombiwe methe meila na methe mema kwendesya ithie no kona nina kabeba ba mothio maitu ona nitiza na bakie mauta tibita free lakini ngai nundu wa mombiu muikatumie okawenyu nai osa mwana wa kwitha wina kindu gietwa oka ni muhimu muno Faith masabu twekile naiba ka twethike bau mama sabu tuinekela bandu bathuku shida iko wapi ila tokie twatonelela kilasi ithie we are victims of circumstances asia imaitu matuliche kilasi ma extend you responsibility yo balabe alimu na mwalimu no ka umanisio uka mwalimu no ka umanisio ndo mundu mukaweka la etungiani mwalimu no ka umanisio ndo kitungu kikanga wa mwalimu no ka umanisia undu watonelela numba wethela ye mundu muima ona ketho ati mweme ethe aku undu wailo munenya sindu isu sioka siatilika na bebala mwana wailo somethwa obo waka nijo kitumine tonge ya Islamu ubea muna nundu kana ka Kiislamu ona katwa wa madrasani ni kama ni ya kana a woman's place is here na mundu mukala ini wake nuyo lakini yuko Sunday Eje mwalimu wa Sunday kai ninywe mabasta ni mutabasi ya mundu mukondo waile sobiana ni wa undu waile ku ata we mundu muka it is ke wall cell taya una mwenu lakini we say the lando nathi paya kitinani chauka undu muka wa mundu muka waile ithwa eyumba umbaniti na we yumba umbanyu niki nundu you are the future
lastly bishop Kabeba anaisie kana aume ni mama kuambe ya thayo and women are the recipients kwa unyi mundu mukai ninaete wembeu lakini ndia umbanywa undu mbeu ya ile usobewa na mbeu ino isobewa by an extension isobete ona ulonenganete mbeu so a woman is an extension a woman is an extension of creation but nundu wa ma technology na kwibanga nitisi na kwibanga nituyegwa twibaya mbe wiesethila mundu muka space yake ndamana lane yake secondly mundu muka ndamana kana payundu ngai ombie mundu membe twesi ombesi yake na ti iko lakini amumbie mbe nundu ni wese kana is your firstborn in your life ni wangwatia ni ungelewa bishop that is my interpretation that a man is the firstborn of God's creation nye ni subsidiary ilange waja inuwe ngingo nuwe motwe to me I found that that is another very cheap way of reasoning. It is not in the Bible and it is not in the Bible no to awane mundu very stupid no to awane kali ya mundu kana akatuma no utu wao nake kana akanyoke akatwika mindo kana kayela mekuka to wete isalenda you know yetu they are the head of your family but they respect it because ne firstborn yangai ona kana kaku kamwana kalaka nini ka respect it because that is God's firstborn ne waombiwe ningai ne waombiwe even though tiama na ne wawo akitie kumbwa kana ngai akitie otamo kandeto kelate isene kana idia akataketie kumbwa lakini tuombiwe ne yombane yumete ba palabe mundu ume secondly I mean thirdly ndi mino kelelia mundu muka naku waethia kana ninabitie tambia nengi ba your role models Biblia ni ba yo akate wa mayekate could be we didn't have a Naomi in the Bible but God used a Naomi as a woman nika nato manekielelo kesio cha mundu moka ailethwa ailiata manda kila kitu mundu moka anenge wandaya nundu nyeno na ibeti nguo no muthu sitanenga wandaya ukethukizia mundu ake no mbaka bingiliti kana I'm not mentioning mundu nisi no mbanganya inya no la wika niki nundu na kuwe mundu moka ndwamana undu ndwa is all such na bayo twi know thasio baitu we know thasio wike kila we kwenda na we know thasio we mundu moka lakini ndukone ta we alesabi na ndukasome wone ta we mundu we kitumi muno asante. Haya, wewe mundu mukawa muthemba mwao musiaisya mwetu waku wende na kubundisya mabundisyo meba nikenda withie ni mundu muka wa kwikwatwa mundu muka ina ndaya yake na mundu muka ula wetetwe ni ndimo ketu kwate utandithia nituciokeria mituke. Usese ndino kilungu chatu nena ni twende na kunenisia yulu wa mundu muka ula tu kwenda ndini wa mbai yitu ya mukamba mundu Reverend Bekindu Faith wawe takisio muno cha kane mwite modern woman ilas asei mwitu marutu school marule kili alimo na family mbingi wedi wa ukethia museiwe ende na kwaso lende na mande mwana school fees lakini ndina time ya kueya kana ya kuta mwana osu mundu muka no ethe successful na ketho we na uka yuni kuuliga sio muno I really like it ningo yenda muno probably mundu mukabe bandu wa yiwa nandu Paul anilwa kana on Biblian Genesis kilumchambe with the summary ikwasi ngai athima mundu muka na mundu ume we see responsibilities yombane nyenzenga anu mayazi menda equality and already we are equal. The only thing we have ni kana responsibility ni mbani ni ngainesa ukethia mundu mukani we position ilake na mundu ume ni we sibalawa ilokwatira na ila position ya abusiwa kwikika undu kwegikie baya mundani wa Eden nundu Adamu ekalile te na ekalonde kibeti na joje chako mana na nzoka even today nika isabu
undo awa wethiwe I don't think ni sila jani tawaironi somewhere na ambe yo tumugwa ni jamaa yengete mwe yo sa melengi you akamaitu niebo if there is control na niwe si control ila nti ko dictate mundu umutwike the lesser being nundu mabinda maingi aka maundu ala mekwika onange mekwoneka na menthoni ko yambene nundu e control bala ile kuma with ya nindomant na iba bindiwe na ukasisio mundu beside their weaknesses with ya mundu muka ena role nene utha ukanthi ni wathayo wasi ona ethe atiangilie kumila cia wetwa ni mundu emunge mala na issue la newa conflicting muno ni yulwa undu mekwiyando na otondo twasia charity begins at home responsibility bingine cia ekiwe cia thikwa eni strangers na ndo wakana ni mueni na actually ita yukwegwe ekesa tu iba ithionze wina mwana na masala maingi o mwana ediwana na maid kana kukayewa na maadiri metemacho matemako na personality ya kana create ya wani environment ila kekweyo ndu baikana kekacha kakita umithia kakamani abo nundu tukaetewe kamusungu ba faith uigwe kambia unena kekamba kekala na itu no yithio no enzwie na no thio na no tu metho tuetwa musungu ko kila tuenda ubanda nthini wa yetu maitu no mbaka ithia sei twetikile nesa we have a take in our gao chao nundu tumaitu ni dere tumaitu mena pinya pio na meno toni uonde pio beside challenges ila mekoma nasio nundu foundation yeki iwe yithingithete na ndia asemende wani musiei neke kiwa maadiri nundu kacha tindoku kacha yuka tulolo melia ni vyao na background jitu neba na baizi onemwe udu away with the culture ndutona opetanga kithio ndika cultural anthropology nethi yeno mubakatwisile kithio ni chano ne kana tumabikiela tumatapyobo twa emakwisila kithio ni cho maseo basiokuta mulumu ukethia yinu ono itabania maigenu meigwe nundu already niwa resist ye kila cho na niongwenda kwasia ethiani tuenda tumaitu aso potential me no troni munene muno no troni wa kumbania even a million ona ethia ni meonenga musiengilie 10 you already ni meka kenu kiona ni kana me no troni makongelwa utai obanini o makasukumwa uona mundu muka eka kenu kikasani sekela mundu wonde na akati lesser being aka ni andu matonya wa empower ongama namo nisi mundu mukandisi kana wa isa musisia eka atu maundu twingi ibinda yemwe na nona anita undu maye tunda mbene nitamo maimbe na wethi akindu kila kiko ni mundu muka mundu ume akachiona na ikinenga backup ona ethi ende na kindu mundu mukoyu ni utambia nundu dhini wa merry go round sio na table banging ila methi ana sio majority of them tio on the abuku tondo amweno abuku matona ithia musito kana muse nda manondo kuweko lakini na bai mundu mukamusomu ute merry go round onala irritate onala primitive wese mundu uyu ni wamana ndathi kilasini tumeta ngasumuni na kileko chaumbania kindu na yumbania kila kitia lako no kuonelelwa kila kindu chionde tumandha nundu wa family na kielelo ni kimwe aya ethia ni issue ya kuthikwasi tondu mala wanena issue ya kuthikwasi those are your friends nundu na si mako ethia pe undungi wenda kuongelwa nundu I have no problem nyendina friction na kuikuona mwetu tuimwekia kindu thungi nundu already makila sema mina kila kiasi ni methe yao na ka program kao ekaitu tuthowe mundu usuka ekaitu muthowe thungi ekaitu muthowe sanduko yani ni program siaka si thea si index kila kithuku ni kuyu surprise ya si na siendo sia tawa na siendo mataithia nacio na mata experience no mbaka uyitumwe namo na muine na we namo uni gotweka
nikana at least brief no yomba ni musi kiliko bwithi ni wezi kila kiukete na uimutabia nesa ta mina ukunenga ometutu mina ukunenga kila tu ukunenga peka indo kangi kawetwa imala kalaka ile kuatia na koni kumuya hii nuisa kuona kindu kingi kielekele kula kicho kula kwinye to be honest to offense in fact hypocrisy kana wangangania nutonga utuma mundu wekekwa aya kakwekeo lakini wethia wewe onaethia kindu nikikuumisia mundu uguo ndwe sauti yanzia nundu ni wanena nasi wameta mino wisaone sanduku na wesaona ndu nietete bae ni manda ya anganya manakana aya ndietete nundu wako nietete nundu wakwa nikanona kwa manduike weko ni wadwika mundu sawa na wadwika mundu museo yulwa isho sia ndanzi ila siyekwekwa mala mbiye ni mutethesie mala tindu muno ndo mbikiasia twendo undumo wambe niwese akaya mosi ya mutuo tewo na mambe ya kwekania nai na manaka nayo gospel mbadi sia gospel na sio yae iseobetwe kondwa maundu aso indi mosa secular world mabulania ndisi kana waona hii anu mayosa dunia makabulani ukethia ni conform to the patterns of this world of which actually nyinendete kuonge kwangadia nundu nekilia nili nezaigwa kasamutiku ka kunwa wone adutia moka we matinete kendoe na nibe tisia no na tisia gwe na imosa nandu to petinwa kendo ukulia nacho keno kitu nacho kije yo choyo nundu ando ni metikile kwikala tanzi by the way we are the salt nithi muno wanzi na nithi cheni chanzi na ithi tindwa yikimani yulu zailo nenga no po wito na juni chao kiotuma to abuse our faith ukethia tuina confidence ya kila iziteke ya vaki tutuike ya ni chao tute uchumilia tondo faith wanena asia wailo koma na mbuibui muthomo na koma ni nonge na mugulia indi ko tuikie ninja twayo ndo nundu niona tu lizo no tutumelete ambia religion is my lifestyle ai kwethia yo nakawili religion no ino ni miene wa meki ya kendume mbele lakini wethia ena ila yita wa confidence ya mweke wao wake na mo align maitu ma gospel ti mesuva ila mathi ciathio ni cia muthemba tosu maeke otwika ndanzi na kuvingithia matina kana uva nene gwijitwa uva ithingithwa nai pambeba yiku yani lakini wezo ndo mana there is somebody who was complaining about that yes akulia gospel what is the difference between gospel and secular nundu weona aundu meusunga no meusunga na masia mutusumbe no la wazongia asunga thingithia mwe wake guonthe wezona ngwasi yumai mundu zutita wazongeka ketu dumake kulio ya kwa jela isi yongo ile sieke wa mala kindukila wa ile to mana kwata ni kindukila wa ile to manai ni ngwela yake twenda biti ya yeba na kweki wata ikanetwike ne kubaluka yue pe mekanilie mwe ekwekwa ukethia niguo no ndabeti obo wa Yesu nukuka na nukuka kumbika maunene message nzeo muno ila winete lakini kuma bako there emekanilie wembia bekindwenda yukuma bako there na maibenduka no ndabya nezombe uithie no umbia babe kindu kingi wikana we na dancers no tune you as a Christian Roy Israeli la meiwe makila Efraima yangalena na mewana na umeasui manike meiyo yobu ni kana maina wathi wa Yehova maisi hata tuitona kuina wathi wanga yiwitu katika mthi ya wenini okay mwana atatipata nake muno sanamu yake iwe na ewa I thank God nundu katika Qur'an ewa ni adhaithe na alea asia musumbe kala tene lakini ona inda biline cia kunwa ona ingita cia kunwa ona mwe kama so maingi betata wathi uzundi bezo kuneka nga thaithe za moje nundu be wathi wa tangwa bilia ya cia wathi wa andu manthi
wathi wa nyimbo za walevi unidhiaki sana. It is in the Bible. Kweli. Yukela to ikese kulwa ikielelo change waye omuntu uyu. Niko na tisone ni ayolo. Mundu muka. Oka nuo in the society. Na unfortunately society ni victimize ya mukambe wa mundu ume. Nyejunga umala. Ngabanga ningwendete thia na ndietete cia baba na ivasi bunza ndiumyo kitone chakwa ndiambia po nitangazwa masako yo ona ngoma sako ndo katekeja ya lakini nona TikTok mwena umeala tena bishop kabeba kana bishop ayunga moba ote kamoba yaka ukutani na wiese la kala mundu abetete it is ni kawaida niki nundu mundu muka akitwe in a way say that you are so special that kila ukuete while okinenga ndaya mundu kusongi akiu ni wisi peke mthoko ni chapa la the source yake bala chumete lakini tap no yitu anywhere Ikuyai usutibata nacha robata ne wangwatia usune nacha robata while ongwata no kwata bishop not kwata hivyo lakini jube undu nito ne present ya batani usu say like it's an out crime. Secondly naitwa aka ngone maitu ithi they are very beautiful but don't abuse them. Yes, they are very beautiful and wow to ena mo no the same crowd o leto no kangameta ngamya yu nyene na birthday yakwa na nyene nda celebrate ni nyoka ketho wabe ngone maitu tume batu twa ngone maitu na mumanane winywe mukunaki mukasitha siasi imenu nengi ndiasia ne mukuzi ne mukuni wendete kuona nyaku nethe yaku ngone imwaitu itho awina motive nzeo uketho awina commercial motive ni wakosea and wawendete kumona na mindete okuona no the same people alame uko support ibinda je nyaku so why can't you call them in a different forum tia nita kasanga thiengilima na monza alamoneke bishop mala na ne wati ye nyaku ngilie ko mina ti mutumanu no weno ukela kathungi kukekela chekate no uko kamuya imwaitu mbese ila na kwata ngilia na ni kwiki ya wiyo ngilia na ni kwa wiyo wa ngilia na ni kwika ukesete la yuma no kumanai wathio na manama ndendo mana lakini ni wona kindu chungi lakini ngilie kumi with the economical status dateka neno there is nothing you can get na muithi munywete muiti yange matabikete kukwa si impressing weze sunga katitu na endi wisunga ogire gwezia wadimo na kwa nekala ilobi nokie no ngametie prado baya ende kamondo totathengia ni andika rokeka no weinya wa mwetu wikata ainye ni umuto ngoeja ogo kunia mbendo ni umuto ngoeja ni umweja liki ungamesio kaikola mundu yuko witha oja ngamesio nundu mbema itha metha ma intimidate atumikate tu tumisele tu tutakataka tu maite uyekeze la jumwana osu inyagwe kita kwasia ngai wate mwathise de niwe na ende wimutie ya nzuko cia kisione nemonie notia musi wenyu wa ibe kanondo most of us yalame ukambani ainge moyo mali kile makanisa na inyaku hata thenda newe ni wa jeshi la wokovu ni wa Catholic CMA yu alama kanisa ni maiti wa bayasi ndaete iwe cha thini mwe ni mwana wake ni wonie na muyambe otwike bwatwikie no amandiko ya kanisa ni manisi ya mwana nziela wa na baza yambe yondi ila kibetikizo kwa to pressure kwa ngone mwe yo wa inya kanisa na kana ikola kanisa you know say unenetwe it is very true tutia mathina maingi mbe wa kilati yetete na no bakati the na discipline na tuima na tuendete ba nundu age matters a lot na ethia tuendete kuona aciei no bakabe the pekatasi na discipline na bajete wa environment zero conducive na environment na witia ka bishop ndolero witia ka onete watu mine kilungu ai masalenda ndatela atetiete bumusi pai my brothers yala matathokoma ndateka majambe yothunguta mwaitu tunenge pesa nditondie kilima na monzete wese itangazwa mheshimiwa Caleb no tunenge ngili viviti sie bana nona bawe ni watu ene mheshimiwa makao yani wabitha no tomanie ngili jana jemwe uyane witolonga kebeti chukitolonga nyu akili weze thelo na keiko na mbesa sikuiwe cionde aweze moka ona sekiu yube kendina natako cha maelo na ningwigwa ndienda nundu ni mina tatike mwanako mina ni mina endera ona tinda tike mwe second start you edwa mweme unokunenga embeso kathi merry go round
tafadhali onethwa itina neni kipindi kingi wanduka enda wasangiwa ukomwe nundu nini table nini itakuwa na merry go round mostly siendo anesi angwatani nundu wisa utungi wombezo ilo na kwanza utungi awalesi nundu esiuma mwingi sia kuua mweyoka kuana wakikombe choneke in fact zira no ndo angwata niyo wikala ipa mwana andu ibeti mbinge nitie to ndo wake ukawe mutumia yelo yako yebikie na imambu meisie bese ilona nenga nesio yini simambu meisie na be no sia owibo ile wethe abena siano mweme ulo nenga kwena ngiandu yumanthe kilokwe kana kwiye kalondu tio banda tungi bebisie ndotumane onaitha no kanyisho ndugu miweje lo kalondu iwo kanu ibanga twena si asante na ende ningo ati ina mina ngewa ya mundu mukana uka tukafikia na unene ayingi ni ubya ndo kandino ya kilungu chatu nena nini kwa tembai ni abikia na hoteleka ito ina kiweyo chako ila musia isi aba uni bota bika mudio ya kilungu kito ni kwendea kiweyo chako ila tiwana